कोरो नुमित दिसंबर की तारीख अमा लिसिंग अनि कुन गमाथोय याई फरब पुंगफम अखोइना पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर ना लेमना खिबा पुंगजा अदुदगी खर खजिक थेंदोक थेंजिन तौजरगा अखोइगे प्रोग्राम से हौजिक हौननबा सेम साजरी ngasiगे sigumlaba patriotic writers forum manipur yai faraba numit asige larik phongbagi thoram asidaida patriotic writers forum na haijarubada haja harauna athoiba mithung len ge phampham da lengsin binaba hangat jarubada harauna yabi laba aikoi pumna mani kai khumna jariba ngasige athoiba mithunglen gi phampham lang lengsin binab gi nota ikai khumna jariba ja mengoina hangat jarabada Shri Nomai Them Kiran Kumar Singha convener Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi bu ngasige athoiba mithunglen gi phampham langda lengsin binab gi nota ahan bamakta kausin jari lengsin berkani kai kumna jaraba waja Nomai Them Kiran Kumar iroi nana ngasige larik khongbagi thoram asidaida thoram mapugi phampham langda lengsin binab gi makta ningsing jari ikai kumna jaraba waja mingoina hangat jarabada nauroibam khambaluwang President Patriotic Writers Forum busu phampham langda lengsin bigani mathangda akhan naba mithunglen ge phampham langda lengsin binongta Patriotic Writers Forum na haijaru bada harau na yabirak laba dum laba ikai khumnar jarboja Sahitya Academy Awardee waja Sarchan Thiam busu athoiba akhan naba mithunglen ge phampham langda lengsin bigani mathangda ngasige phongdok jagadoriba Tengtharibra Ima hairiba lairik asige masak takpi nagi namukta haijarubada harau na yabirak laba dugum labai kai khumna jariba waja Dr. Wahengbam Kumari busu ngasigi phampham langda lengsin bidugurita ningsing jari Dr. Wahengbam Kumari Associate Professor Manipuri Department Manipur University hairiba ikai khumna jaraba mithunglen thoram mapu amade ngasigi larik masak takpi ge boja singna phampham langda lengsin bi khraba matung asidaida aikoi ge thoram masi makha chatha janagi makta aikoi ge achamba khudol amumum tang tawginum gi makta khudol asibu tambigada bana ikai khumna jaraba aikoi ge Patriotic Writers Forum Manipur ge live member oibiriba Dr. K Basanta ojana ngasigi kai khumna jaraba mithunglen singda asamba khudol ase tambini winota ningsing jari ahan mamakta da ngasigi akhan naba athoiba mithunglen da Thagachari ikai khumnazarba Dr. K Basanta
थौरम की मखा चाथजरपोइना ngasiगे थौरम असिगे लाकपिरिबा अथोइबा मिथुंगसिंग अखनबा मित लेंबिरकपा थौरम मपु अदुगा लारिक मसक ताकपा लोइनाना लेंबिरइबा ngasiगे फंक्शन असिबु मरुओइना मपुंग फाहनबगी मुक्ता लेंबिरइबा इकाई खुमनजरबा वजासिंग मरुमपांग इसिलनाव पुमनमपु तराम तरामना ओपीदबगी मुक्ता कौशनजरी देवजानी युमनाम फाइनेंस सेक्रेटरी पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम ओजा सिंहना मरुइना अखोइगे ngasiगे फमफम लांदि लेंसिन बिरिबा अथोइबा मिथुंगना लुसिंग बिरागा ngasiगे मैरा असि आहानबा मुक्तदा सुखत बिनाबा निंगसिंगजरी थौरम की मैरा सुखत पिख्रम मतुंग सदैदा लापी बपुम नमकपु तराम तराम न ओपी नगिनोटा कौशनजरी युमनाम देवजानी फाइनेंस सेक्रेटरी पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर अहानबा मक्तदा लेंबिरगिबा ख्वाइ पुनमकु इकोकलोना खुरमजरी ngasi hiyangai kunga tarini panba December gi chachat ama imja kaisa numit kumja lising ani shupna kun mathoi yai pharaba numit asida Patriotic Writer Forum Manipur gi thongi singna sinja langjaduna saknai rebi aibi lairik kaya phongduna miyam da khusinna bikhrabi ojagi sinphamda laibiribi हौजिकना थबक्तगी पोथा बिरबी मिंगोइना हंगचरबदा निर्मला राजकुमारीना इबीबा तेंगथारिब्रा इमा हाइना मिंगथोनबा सैरेंगी लाइरिक फोंदोकजबगी थौरम मसिदा चीफ गेस्ट के फमफम लांगदा लेंसिन बिरिबा थोइदोंना इकाय खुमनबदा मदिक चारबा मिंगोइना हंगचरबदा नोमाइथेम किरण कुमार कन्वेनर मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की फंपोबीबा ओजाबू पौकी माइकैदगी अइबिगी अमदी अइसागी माइकैदगी तराम नोक्सरी इकाय खुनौचरी प्रेसिडेंट की फंफम लांगदे लेंशन बिरबा इकाय खुनदा मतिक चारबा मिंगोइना हंगचरबदा नावरबा खंबलवांग पौकी प्रेसिडेंट सु ओइबिरिबा ओजाबुसु पौकी माइकैदगी अइबी अमदी अइसागी माइकैदगी तराम नोक्सरी इकाय खुनबुचरी गेस्ट ऑफ ऑनर के फंफम लांगदा लेंशन बिरिबा इकाय खुनजरबा मिंगोइना हंगचरबदा सरचान थियाम साहित्य अकादमी अवार्ड दिबु पौकी माइकैदगी अइबी अमदी अइसागी माइकैदगी तराम नोक्सरी इकाय खुनबा उचरी ngasiगी फोंजगदौरिबा लाइरिक असिबु कुपना पाबीदुना ममुत ताना नैनबीदुना लाइरिक की मरमदा मरिक चुम्बा वाहै खरा थंबीगदौरिबी इकाय खुनजरिबी मिंगोइना हंगचरबदा डॉक्टर वाहेंगबम कुमारी जनु मणिपुर यूनिवर्सिटी दा मणिपुरी डिपार्टमेंट ता एसोसिएट प्रोफेसर ओइना लेबिरिबी ओजाबुसु पौकी माइकैदगी अइबी अमदी अइसागी माइकैदगी तराम नोक्सरी इकाय खुनबुचरी
ngasi lai phungja bagi thauram asibu mapung phan bigani haiduna asin ba kaya bo kai thok piduna sepo kaccharu bada harau harau reng birakliba ikai chuna jara ba ja sing ai ba i be sing amamam ta oina ming panjadraga su punamakpu pauki maikai dagi ai bi amadi ai sagi maikai dagi taram no okseri ikai khunna ba utseri leng birakba print amadi made electronic media ki chelina usingbusu pauki maikai dagi amadi aiba aibi amadi aisagi maikai dagi tarama ukseri ikai khunda ba utseri ngasi gi rai phomgi thorom singi taramna uksabagi warol matang saida lo sinjeri punamopu amukan nak khurumjari